Umunyamerika kazi we yatangaye kandi n'amarira arimo akoroka dore ko bitasanzwe. Ni saa 12 n'igice kuri Radio DC mu Rwanda, Radio Kisoro FM muri Uganda. Radio DC mu Rwanda muyikurikiranira ku murongo wa megahertz 25 n'ibice 13 mu biyaga bigari na Radio Kisoro FM. Niho kandi mwongeye mukadukurikirana n'ubutumwa bwanyu. Gatoya n'ingenzi nkuru za Radio BBC n'inanga ya BBC. Gahuza miryango ni BBC, ni BBC. Gahuza miryango burya ni BBC nibyo. Urakoze mugenzi wacu kuri yo nanga ya BBC. Reka tugaruke twerekeza amakuru yacu kuri mikoro muri kumwe na Frega Kwaya. Amakuru ya Radio BBC murimo muyakurikirana mukoresheje amaradiyo yanyu aho muherereye hose. Tangira amakuru yacu tuyerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Prudence Ngyumva. Kuko bigaragara ni ibintu bidasanzwe kandi benshi batangaye kubona umwirabura atwara Amerika. Ibintu byatangaje benshi kandi bibasha mu rujijo. Dore ko benshi batangaye bakibaza bati koko ibi byatanguye gute kubona umwirabura agiye gutwara Amerika bigeze hano. Reka twumve mu magambo akomeye bwana President Barack Obama atugezaho. So very nice. You are one people, one nation. Along the way. I love you so much. I'm Black Mama who said, together we can turn the world and run. We can make America legal. Out of that, we mark and we emphasize this word. Yes, we can. Yes, we can. Muri ayo magambo ari maravuga n'ibintu bitoroshye kandi koko dore ko benshi mu mbaga nyamwishi hariho n'abazungu batangaye babonye ibintu ari makora agiraho katwumva ko abigezaho no muzungu. Very nice. So you oh, you so much. I dear Lord. My God. Black Mama. Black Mama. Love you so much, Black Mama. Very nice. Uyu munyamerika kazi we yatangaye kandi n'amarira arimo akoroka dore ko bitasanzwe. Prudence Ngyumva, Radio BBC muri Amerika. Urakoze mugenzi wacu Prudence Ngyumva. Reka tugaruke twerekeza amakuru yacu tuyerekeze mu Rwanda. Ego mu gihugu cy'u Rwanda turagaruka cyane ku kibazo bwana President Paul Kagame agarukaho nibibazo abaturage bagiye bamugezaho, ariko kimwe akabwira abayobozi impamvu ibi bintu bitaba bigakwiye ko bivugirwa imbere y'umukuru w'igihugu baba bagerageje kubitorera umuti hakiri kare. Reka twumve ko abitugezaho Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Nkuko bigaragara dore ko President Paul Kagame nkuko abikora buri gihe atemberera abanyagihugu abaturage akabegera. Muri amagambo menshi bagiye bamugezaho bimwe ni ibibazo bagenda bagira mu midugudu, ibindi bakabigira mu burere bwabo. Dore ko bagitifu muri rusangi iyo batuye ibibazo nk'ibi ngibi atakintu babikoraho, ariko bikarangira ani babituye umukuru w'igihugu imbere ye. Katwumva ko abivugaho nk'uyu umugore arimo arasaba kino kibazo uko akimugezaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bose je nitwa Mukasine. Rwose Perezida nyakubahwa Repubulika urakaramba rwose. Urakaramba watugejeje ku bintu bikomeye cyane. Banza ugezaho. Ikibazo ufite ni iki? Nuko rwose Perezida wa Repubulika ikibazo ndagifite. None se nimba ugifite kivuge kumva ikibazo cyawe ni iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose ikibazo rwose ndaha imbere yawe rwose mutubabariye rwose Perezida wa Repubulika. Twababariye nimuvuge nta kibazo. None se urakomeza kuvuga iby'imbabazi urabiva muri gake. Ariko no ndakubaza ikintu kimwe Defense. Iyo ufashe umujournaliste
ukamuca nkuku unyi kuburyo ntashaka kuvuga ndi serieux nkuku amajambo yose mvuga ndakunyeca numva umenga no twenga ubu vyumva bigenda bisona birasona nuko nyene kubera urumva mba ndagapupe bana yiterekera Jone gaide fonse nta tugoye gato onsubiramwo Leonce niyo wobukoze Leonce niyo ngabo yego journaliste niyo ngabo ujya mugabo ari no burya nsimerutse kumwumva ku makuru ujya mugabo nari simerutse kumwumva mugabo yaragiye ntari hino usanga yarabaye pasteur kuko ibintu nk'ibyo apotre ubuhindura akazi ujya mukanya babari musubiremwo gato nka big hinduye akazi yavuga ubutumwa kabego ariko big ikintu nzo gusaba gusa ntuzovuga ubutumwa uja mu misozi ko mu misozi n'abantu bitaho abakozi b'Imana cyane baguha amarobe baguhiti inkoko ishingamano mu misozi y'indira turika